سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتانە دەمەژمێر 6 ئێوارێ زوارە پێشکەش بکەم دە دەستپێکدا گرنگترین سەرنووچە. دکتۆر علی تەتەر پارێزگارê Duhokê û Şewket Berbuharî berpirsê xala Sînorî ya deriyê fêşxabûr tekez dikin ku dema êrîş li ser dergehê fêşxabûrê hatiye encamdan peyedê û çekdarên bi ser ve di amadebaşiyê de bûn. Li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê peyedê malbatan kom dike û radighîne ku malbatên pêşmergeyên leşkerê rojin û neçar dike ku daxuyaniyên nerast bibêjin. Li Rojavayê Kurdistanê navendeke sêxuriya PKK hate armançkirin di encamê de kuştî û birîndar ketin. Li bajarê Qamişlo nivîzgeha jin û zarokatiyê ya bi ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê şahiyek bi helkefta serê sala nû li dar xist. دوباره سلاف دەستگاha ئارکێ دەرەوێن PKK yên li ser zarên malbatên leşkerê roj li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê eşkere û diyar dike. Êdî her nûçeyek ji malperên ser bê pêde ve werê belakirin dem û destpêwîst e vekolîn di rastiya wê nûçeyê de werêkirin ji ber serûbin ew nûçe derawe. Pêde diriya kenala ronehî ve dibêje ku Encumena Malbatên Şehîdan malbatên leşkerê roj komkirine û bi çalakiyê rabûne ku tê de malbatên leşkerê roj daxwazê ji zarokên xwe dikin dev ji rêzên leşkerê roj berdin. Lê rastiya wê ev e ku emên eskeriya pêde li bajarê Kobanê bi neçarî malbatên leşkerê roj li ser goristanê kom kirine. بله اف بو دمك جار بجار بخواندنا كي جا اويرا دشينن جمالباتن كسين كو زاروكي وان دناف لشكري روج دابن جيفينا جوارا تشيد كانوا براستي بتاي بتجي او جي خوتنا دينا عسكرين بناف ام العسكري لكوباني Pêde dibêje ku malbatên leşkerê roj daxwaz ji zarokên xwekirine dev ji rêzên leşkerê roj berdin. Lê di rastî de nexweşî navbera malbatên leşkerê roj û pêde de durust bû di wê civînê de ji ber malbatan ev daxwaz red kir û berpirsyarên pêde ev daxwazkirin û leşkerê roj bi xayîn binavkirin. Yek براستی کشک رونشی بو کسی که اوناس نکر یا یه دنیجی ناوی وی جرب باب کردو او جیج گندن ج روجاوای کوبانیه جوار دبیجه زاروک و نوا لشکری روجدانه و لودره چتکن و دبی بگرن و تک نوا قصه دیوام پرا بدن و نظام چه و دبی بگرن اف لش هزک و خاین تی حسبان دل سرمه هەروەها پێدە دەبێژێ و مالباتن لەشکرە ڕۆژ نەڕازینە ji karê zarokên xwe û ji karê wan şermezarin. Lê di rastî de her du berpirsiyarên pêde gefil malbatên leşkerê roj kirin ku yan divê zarokên wan dev ji rêzên leşkerê roj berdin û yan jî divê ew dev ji mal û milkên xwe berdin û berê xwe bidine herêma Kurdistanê û biçine cem zarokên xwe. هەگەر ونێ هەول بدن واژور کاشکن و ئێک و کاش نەکێژی یعنی داوی وەک ئەوەکێ دەبێژن انه يا زاروكي وورني او نهر الجن زاروكي خوي يعني بفي اوي يعني دبيجن بله تشكي فرمي تنبو يعني بل دابو نوان ونك فلان روجي دركبنا تشكي وصل بيرنجي تنبو له ما غوتبو زاروكي ونين كنا خو ذكر زاروكي خو بين براو هرجم زاروكي خو هەروەها پێدە دەدەی خویاکردن و مالباتên leşkerê roj bixwe kom dibin û vê daxwazê ji zarokên xwe dikin. Lê di rastî de çendîn cara emên eskeriyê ser bê pêde ve malbatên leşkerê roj ve xwendî dike ta ku gefan li wan bike û vê daxwazê li ser wan bisepîne. Ne cara yekeme jî yani bi dehên caran xortin telefon min dikin bavê wadiya wan çûne cem emn eskerî bi vî rengî ev tişdarê wan e. Pêde di xelekên zincîra derewan de derbarê leşkerê roj û malbatên wan berdewam e. Her dem hewl dide rastiyan li pêşiyaraya giştî bi şêwênê. Lê êdî derewên pêde nayêne perdepoşkirin ji teveya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê diyar in. Revberiya pêdê û çekdarên bi ser ve bi çi şêwî be hewl didin navê pêşmergeyên leşkerê roj jê şêwa bixin û nûçeyên nerast li ser belav bikin. Li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê pêdê hin malbat kom kirin û dibêje ku malbatên pêşmergeyên leşkerê rojin tê de nûçeyên nerast li ser pêşmergeyan dibêjin û daxuyaniyên poç û berovajî belav dikin.
دوان داخوانیان ده ادعا دکن که 7 چکدارین PKK به دست پشمرگین روج هاتنه کشتن. لدراستی ده ترکیه به فرمی راگاندیه که 7 چکدارین PKK در جمع اپراسیون که لشکری ده لخلیفان کشتنه. هروها او مالبات دبیجن که هزین پشمرگه شر براکوژیه دخوازن اف مالبات هاتنه کم کرن. شوان برز یکسر از برای خوب بدن باجار کوبانه لجمع وان خوا برز عدنان بوزان نظام کمیته ناودی یا پارتیا یکیتی کردستانی سوریه. برز عدنان دم باش سپاس جبو بشتر بوناته اف مالباطن کونها درکتنه نوچه نراست لسر پشمرگین روش دبیجن گلو کینه راست مالباطن لشکر روشن یا نه؟ دوباره سلاف جبوتا و میوانتا و نجارا یکی پیاده و سازین سر پیاده و او دروانا لسر پیشمرگین روش دکن. پیشمرگ روش ناسن و دیارنج خلکی گشکی و خلکیشکی دانه پیشمرگ روش کینه و چکاره وانه. پیشمرگ روش گروپنج خورتن کردن سوری ایهاند ناو رفت لشکری دنیو ریجیم دابون تدید پشتی او ثورا سوری دست بکر اوانا ایهانا که رخت کرن انو چکی خواه سلاحی خواه بدن سینگی خلکی سوری و خلکی بکجن وانا رخت کر او خلکی بکجن وانا بری خواه پشتی کجنیو رفین ریجیم سوری و لشکرین سوری درکتن او هاتن دمک او هاتن و داره و چاقی حطانی فتراک تدین فروع امنین هزین اولاهی رژیم البرهبون جترسی گرتنی وان را و جولور نمینون نکام بل و داره بمانا او رابون درباسی کردستان عراقی بون پشتی که او درباسی کردستان عراقی بون خورتان لو داره حکومه هفدکر و جوانن و داره حکومه هفدکرن گوده بیکو ام حکومه هفده بکن و هزه که آوا بکن ببناوی پیشمرگین دروج دا و امه ببن مستقبلا بروانی جبردی عردی را بکن چارسرین جهر کردستان سوری اوانا هاتبون فاو خورتانا بیترین وانا جامعی بون ضابط بون اکادیمینا اوانا چون لوی داره تدریب بون تدریبک اکادیمی عس به آستین بلند اوانا لوی داره تدریب بون لسر او کسین هانا کوم بون لوی داره کوبانی و مالبات وانا و دوزان پیشمرگان کرن و اوانا تخوین کرن اوانا گیشی بزوره هاتنا حاضر کرن و گوتنی که گسر زاروک خواه گوتن گیشکی دبن زوره و تهدید دا گوتن چاو دهنی بری درو جان و اوانا او بزاروک خواه فخر ببن و بزاروک خواه سربلند بن و هیرو جهرن زاروک خواه تخوین بکن تا گوت اوانا پیشمرگان مالبات پیشمرگانن لی مالبات پیشمرگانن دنه وان دا هنه شغله وان گشکش پیشمرگات هنه و نزاروک وان دنه پیشمرگان دا هنه و دنه وان دا هنه که هنه بری 2 سالان و 3 سالان زاری وانا رفین پیشمرگان ترکاندنه و دفج پیشمرگان او چونه دوری هزین نشکری کتنه پیشمرگی روج او عدنان نقول اخفتنا دفن بن زورداری دا از بی ببیجم ماموتا پیشمرگی روج گلک گوتن سر زمانی وان او مالبات وان هات گوتن دبن زورداری دا و دبن ترسه دا او گوتن انکرن انو بانا دبن سی خلقه دا و بطایبت هات ناف کرن انو دولتی ترکی و نظام گوتن وانی نراست لسر وانا پیشمرگی رو سنگرین شر جوان پرسک کارچل که داره شر کرن
سنگر سحیل و سد موصل و بدهان پیشمرگه روج شهید دانه جبر آخا کردستان سوری دا و بربانیش بر کردستانی پیشمرگه روج چی بونه کورن بربانیش بر کوبانی و عفرین و قامشلی و دور انتدا بکن پیشمرگه چی نبونه کل دور اندی بینن او ایهانه کنه هیچتر پیشمرگه در باس نورن بربانیش بر آخا کردستان سوری دا بکن تدی گلک گوتن هاتن کرن انو ام دخوازن زاروکی مبگرن بداره یک جی خال ناکوک دمنابرن انا کسی و پیاده دا او خال هانا کل سر بگرن پیشمرگه روجه او ای کنه هیچتنه پیشمرگه در باس ببن لی هما مخابن تدی بری نجاره یکمینه بوی رنگی خلقی دبخل ست دیگر دی بیجن نجاره یکمینه کو خلقی بوی رنگی ایهانه دکن انو درکبن تخوین الضابی خواه تدبیجی کوپرانی آوان کسی که درکتن الکوبانه نه مالباتن پیشمرگین روژن باش کینه او ما مستوى هنا كبهدي او هناك جوان مالبات بيشمرغان او بزوري هاني هاتنا وهناك شي دنيا بواندا هناك شي دنيا بواندا ان مالبات وان وشغله وان بيشمرغي روج بنيدا تلنا كان هناك يعني ترى بناس بكر مثلا مثل بكر بتغزل انه كوري من الولايات اللي بيشمرغادي كوري وي بري طلان دبجي يجي بيشمرغا برضه شغله وي بيشمرغا تلنا عثمان محمود طاهر او هاني كنت بيجي برا ببي كا بيشمرغا زاري قدني و بيشمرغا ده هنا ولا تننا ما تشيروك انه زاري ايكو دركاتن انه وزني بيشمرغا ده هنا ولا تننا تشيروك بتشهاوي ببي رنجي خلقي هنا بكن ورن بالدوري ببي انه برا في بيشمرغان وبيشمرغا ديار الهدف وان كنا ورماجي وان كنا وجبوش ابونا بيشمرغا ابونا جبوش بر اخا كردستان برباني كن لا بيشمرغا حرو ربي جبوش غايات المون السياسي انه بيشمرغا تخوين بكن ومالبات بيشمرغا ببي رنجي هانا بكم بس تو ارمانجا پید جوه شانوگری چیه گلو برز عدنان اگر تو دنگی متکی ما بس تا پید ارمانجا پید جوه شانوگری جوه مسیحی چیه دنگ تو اگر تپرسی دوباره بکی پرسا من ابو ما بس تو ارمانجا پید جوه مسرحیه جوه شانوگری چیه متفهم كونه مونت هذه جوي مسرحيه هما عم بيجن واقع عميتي قوتن تشيا ارمانجا بيادي انه ارمانجا بيادي انه في سمعته وتشتن خراب لساتش مرغان بيجي او تشتن بروغاندي خويك وتشيكي تشتن نراس لساتش مرغا اثبات بكي بيجي انه فيا مرات وان بيجنا لهجر ام بحالك علمي بيجن كتج رنج وشكلي كخلقي بيشور ذكر تجانب وانا بترسارا وقالك اجوان ناس تكن ولاد باريس وبراستي ولاد باريس او دنجي كوت بيجن تبع خلقي كونو بنزول زرميدا وانا سر خلقي فرض كرنا باشه بوان كريارو بن بيكرنان پیده چه نامایان دکینه نخواستم کو دانستاندنک نافبرا پیانکه پیده و انا کسی ده هبو قالوا تهي في هنكو ايدي افضل نستاندن بردوام بكن بسر بكبن جب سر داینستاندن ادما بینه انا کسی و پیانه کدا انا کسی تدی هر دمه دوم حاضر بو و تجاری خوشبر داینستاندن ندا آلیکی او هنکی تدیج برداد پیشی کو داینستاندن بری کو دست پی بکه انا کسی هنک داوین باوری خواستن کو انو پیک ورن تدي مخابن لأو دقونا غير وصول باش غير وصول أو تشتي واحد دقونا غلا لمخابن بيدي أو تشتي هاني كبار سرهاتي أباكرن كشكي هالوشان جبو أو تشتي هانا كجوان هات الخاصم تشتك بيك نانين يعني بقريان او كريار وسياسات اخوي بري وجي خربتر وبيتر كرن بحروج ام يجي خال يعني خال النوكوك دنبري انا كسي وبياديدا وبارتي سرويبا او بيشمرغانه حروج درس كامل عائلتي بيشمرغان تخوين بكن وبيشمرغان تخوين بكن وبعد كان بباكر يكارن هاني نواني پیاده دخوازه عراقیلان و کلمان لپیش داینستاندن دیره و داینستاندن هنکی پاش بکره بله
گلک سپاس جبو برز عدنان بوزان اندامی کمیتا نواندی یا پارتیا یکیتی کردستانی سوریه گلک سپاس جبو بشتر مناته. شوکت بربوهاری برپرس خالا سینوری یا دری فیشخابور راگان کودما چتین جوان شورشگر ایریشی خالا سینوری کرنه پیاده نشانوان لعالی دن لسیمالگا آماده کربون. بربوهاری وکو راگاندیه کو هفدم ایریشا جوان شورشگر لسر خالا سینوری یا فیشخابور چکدارین پیاده کتبون آماده باشیه ده و نشانوان یانجی قناص لسر دری سیمالگا دانی بون. جالی خواه دکتر علی تترجی پارزگار دهوکه ده کنگره روزنامه‌وانی ده اف داخویانی پشتراس کربو و راگاند بو کو پیده بو صدما گرتنا دریه فیشخابوره. ده 15 و مهده هجمارک جچتین جوانی شورشگر ایریشی خالا سینوری یا دریه فیشخابوره کرد. ده انجام ده لگوری داخویانی دریه فیشخابوره هجمارک جه پارتوان سینور بریندار بون هر وها هن اتومبیلین آگر ومراندن هاتن شکاندن. لباجار کوبانی روجاوی کردستان نواندک استخباراتی یا بسر پککی و جالی بالافرک به بالافروان یا بسر ترکیه و هات ارمانج کردن در انجام ده کشتی و بریندار کتن. لگوری چالاکوانان دانه خویا کردن که ده دانه ایواره دما انجام دانه جوینک استخباراتی لمالکه لتاخا مقتله لنواند باجار کوبانی روجاوی کردستان کودناوا و جوینه ده هجمارک برپرسین پککی آمده بون جالی بالافرک به بالافروان یا بسر ترکیه و او مال هات ارمانج کرن. لگوری همان چالاکوانان اشکره کرنه که انجام و ایریشه ده 3 کس هاتن کشتن و 6 کسین دنجی به گرانی بریندار بون. لروجاوی کردستان ترکیه به ریا بالافرین به بالافروان ره برپرسین پکک دکنه ارمانج ده انجام وان ایریشان ده هجمارک برپرسین پکک حطانها هاتن کشتن و بریندار بونه. لباجار ایسن یه آلمانی سمینارک سیاسی جالی ابراهیم برو اندام کمیتا سیاسی یا پارتیا یکیتی کردستان سوریه هر وها اندام کمیتا پیوندین درو یا انه کسی هاته پیشکش کرن. تیده برو به هرگولی لسر روشا سیاسی لسر آستا سوریه بگشتی و یا روژاوی کردستانی به طایبتی راوستیا. و راحتيا إيجاري حد ششمها أمريكي جارك بين بين ولا جارك ملهبين وملهبروني أمي تشتكي بكن. أمريكي تقريبا دبي دما نزي في دما كيشيا مدد صار 2000 بالغادة هبونا وانت المنطقة دي بخوازن خدمتك وضع حلا سياسي سوري رببينا يانشي شو وضع كردار على الأقل هناكي ببينا راحتيا وقال مناطق دربي نظام هناكي خرط ببن دعم ببن همبري هبونا نظام مناطق دربي سيطرة نظام كين مناطق قسدا مناطق جي فصائل جي بسر تركيا بليدايني جاء حرد منطقة بهرتني جديد السلوكي وان أداء وان دي تشينابي وحكمك فرحتر دوان مناطق تشينابي يعني جيرو أب إدارة ذاتي جهي أب منطقة قسد وإدارة لي جناي بهرتن مكونات حقيقية منطقية نشريكي جديد تيدي وناخذ قرار بن وناخذ تأثير بن ولدبري بيجي بهارتنك جديد شنبه وضغطك باش لأبوتشا نبي ولتركيا نبي كأب مناطق شرقي فرات وغربي فرات دي إدارة مستقر بن أم نابج موحد بن للكيماني كيكلين واني باش هبن علاقات مواني باش بدولة الجيران رب تركيا رب تايلت هبن بهريما كردستان هبن أبايا دهيلي نيفي مساحتها سوري نيفي ملتي سوري اقتصاد سوري باستقرار دول الجوار قاربا دعم به وجنبه يعني نظام الحلفاء اخوان مجبور ببن حلا سياسي سوري ده بردوام بكي. پشتی گرتنا درگاه پیشخابور سیمالکا پیده شکر و کرستن خوارنه جچکدارن بسر ترکیه و دکره و دو بارگلگر ین شکر جچکدارن لباجر من بجه ورگر لسر خلک من بجه هاتا بالاف کرن لی قدغای کودرباسی دورین کردی لی روژاوی کردستان ببه.
پشتی ایرشا چتاین جوان شورشگر لسر درگاه پیشهابور سیمالکان یه نافبرا هریما کردستان و روجاوای کردستان درگاه هاتا گرتن و باندورک خوی نرینی لسر جیانا ولاتیان کرد و یکسر بازرگان سر بپککه و شکر جو بازار را کرن و خلق روجاوای کردستان اف چند روژن بشکر مانه لی 2 هفت بار هلگرین بارکری بشکر جو سینور ترکیه در باسی دورا دبن کنترولا گروپ چکدار دا بون و پشترا در باسی باجار من بجه و دورا دبن کنترولا قصده دل باجار من بجه بو لی تانها قدقه کو شکر جو باجار من بجه در باسی باجار کوبانه و دورین کردیل و روجاوای کردستان ببه کریز نبتن شکره هروها زیت و برنج و درمان چای یکسر کم و گران بو مترسیا مزن کو درمان نخوشان نمینه و نرخ درمان صد لسر صدی بلند بویه هروها بهتری کار ریخستن سیویل و یه ناف دولتی لدوره کم بویه کو بدهان ریخستن سیویل کارمندین خوش روجاوای کردستان کم کرنه تیزانین کو بهتری جی دوست در خستنی لدورین دبن کنترولا قصده دا کار دکن و با هزاران کس کار لگل ریخستنا دکن. هبونا چتاین جوان شورشگری این سر بپککه و رابونا وان ببن پیکرنن جدا جدا بیکو تو یاسا وان راوستینه و بیدنگا ریخستن سیویل و ین مافی مروان لدورین کردی در فتل پیش چتاین جوان شورشگر برفرک کریه لگوری چالکوان و روزنامه‌وان روجاوای کردستان که اگر روش وصا بردوام بکه و برکان ده نافبرا روجاوای کردستان دواره تقاندن و خلق ایدی نکاره نبونا شکر و مازوت و بهبونا نان تحمل بکه. تماشاوان برز جارا کدن ام وده گرن مجارا خوا مجارا ایریشا پیده چکدارن بسر و جوان شورشگر لسر دری فیش خابوره کو بو دانجام ویه کده او دری هاته گرتن میوانداریا دکتر کوا عزیزی اندامی کمیتان افندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کریه کل وی داره لسیدو به مرامده دکتر تو بخیراتی سپاس جبو بشتر بوناته به چه بسته که پیده لگوری دکتر علی تتر پارێزگارê Duhokê ragihandiye her wiha Şewket Berbuharî berpirsê Xala Sînorî yê dergehê fêşxaborê ragihandiye tekeskirine ku peyê dema ku êrîş hatiye encamda li ser dergehê fêşxaborê di amadebaşiyê de bûn qannasên xwe nîşanvanên xwe amade kiribûn bi çi mebestekê xwe ketibû amadebaşiyê de gelin dema we baş bê يعني براستي او ايريشا سر علي سيما علي فيش خابوري علي سيمال كذا تشتك ابدا نا قانوني بو و بشلكاريه كي قانوني بو لديجي سروريه هرما كردستاني جيكي كسك قبولنا كه ادانا كي خرط جحمو اليا جبو بايريشا تكرن و براستی جی تشتک دجمنه کاری دانه خویانی کرن و وکم بیجن برای عقل منه انو معاملات بس دیار بو وکم معامله که هبو گو خواستن وی دری بگرن جبو هناك هدف طبعا گو ام بين بگرن في حال وگو مصادر هرمي تأكيد کرن انو قناص دانين و نظام شدانين يعني قصد بيجم او وان كساولو بحمايه برنادن جوهرن ايريشي باسواني سينوري هريما كردستاني بكن يعني ممكن نولو انسانه سلاح دستيدي ايريشي سرولاتي كار تقبك يعني يا او بخا فعلك وصام بكن اجا او شي كاربن لا سامح الله هناك شيء جاء لي وخن بكن خوين يعني خوينتي خن وقتها هردو يعني نياز وان شبو دكتور نياز او بو او دخوازن هريما كردستان تيكف حصاري يك دو ديار قد بينن لهندر هريما روج اواي كردستاني قال خلقي دي دجي وا راوسيان او دخوازن بشكي جواني كسينا رازي يدي تهجير بون بتش البن فشاران خوندن هي نا امن هي نا امان هي ايدينا مثلا ازما نانو ازما شكرو ازما خوارني شي مازوت نبي خدمه گزارينين يعني بن في ازمه
دخوازن گو هم خلکی روجاوای کردستانی تهجیر بکن بس لاینگری خوب هیله و دوم دریه سیمال کا بگره وکا من خند تشتك خند بري چند روجه کی دا سلاطه ایرانی مسئوله کی ایرانی ها تحریم کردستانی دا خواست کر حتانی پیوندی خو کردستانی پیش و بخن و تجارتا ترانزیت خورد بکن دیار کردستانی او تش قبول جی نگریه يعني وقف شارك ايراني جو او دريه سمال کا بگرنج بو بري بشتي ما هكدني وديس مناقشات دريه ربيعه بو جو دريه ربيعه وكن دريه حكومه عراق بيونديون بعراق هب بيونديون سر كردستان قطب يعني في دري بگرن تبيوندي كي كردينا مين او جيك مهمات بي كي كي بله دما کو جوان شورشگر ایریش کرنه و پیاده نشانوان خوا قناص خوا آماده کرنه بکنم بیشتر که هماهنگیک تنسیق نوار وانده یعنی به پلان اویک هاتی انجام داد. بالتأكيد ببلان برجو بريدمها خيميوان هبون خلكي كوباني وعفري كوباني بين حمو باجارين روجاواي كردستاني جاري وفدك تاني نويدري تيرا خبر آلي هريمي رددان پیشمرگار دادن و استفزازات دکرن و ودگراندن یعنی ولو دگهرتن آت حالی دیار بو و تأثیر لگلکی الهرم نکر و بار جواب نکر ایدی ایریشی سر اوی کرن بپلانه طبعا نبي بلان يعني ممكن اسايشان سكني الوان تفرج يك وسر جسر درباز بإيريشي هرم دكو تدخل هر قصدي جي بيدنگ بو حتى نهاجي بيدنگ فرماندار قصدي جي مظلوم كوباني والله اشارتك تزر ليك ندات في درباره يعني اشارتك مظلوم كوباني دركت او بشتي في اشار سر نفسها انا كسي سر نفسها انا كسي دربيسيه يعني قد اف مخربن اف تشتك باش بولي قال لك جراني جي سري دياره يعني زوجم مظلوم عبدي اوجل بن سيطره بكيكيدي يعني تصل الضريب دست كده سرجيانا خوش هي تصل الضريب دست جوان شورشگر ده يعني بدست قصده ده كي روجافاي كردستان حكمراني للروجافاي كردستان دكا ايجو روج افاي كردستان حكم كادرون او كادرو بقنديل في جريداين بشكل مباشر وجواني شورشگر كالكان في جريداين اوامري خوش ورتستين يعني طبعا خندنا سياسيا يعني بيجم مظلوم راستش PKK تربيه PKK فرعكيش PKK اللي بيشتي امريكي هات انك تطورات شيبون از بيجم يعني بلكي نوع قاعد فكره بس نكار تشتكي بك بثناخه در انجام قرطنا دريه فيش خبري لسر شيني روجافاي كردستان ويتشبا والله اولا البيش شعبي عالمي تشكي قلكي نخوشه يعني هرد بخواز نخواز وما بغض النظر رايا مسار هردو شي خلد بيجن دا آلية كردين دا آلية كردين اللي كانوا سر جسركي لهردو بكن ولو خلكو صاند بيجن وياك دو خطراوي يعني او ناكوكيا ناف كردان خردكي سي او خلكي روج افاي كردستاني ويتيكا من دوزخي ويتيكا من جهنمي يعني زين انا هات تشتكنا معي عمليا منفسي وحيد بو او جهاتا قرتن يعني حياه ما يتشينا ما دار باز من ابي تشكي قل لك تاثيرك خوين بزناي براستيجي ابا بيجن مأساتك جي تشيد به طبعا مسبب PKK لي قالوا يعني دريفه بقى مشكله شهر سر المشكله او حتى جو PKK لوي علي حاكم بمشاكل سرفي PKK تشتو غازه يعني هذا نوتشين مدى جهاتن نبتني مسألة برزقريكا درية إيريشار سر درية هردم إيريشن يعني نفسكين ويوكو بهذا كسي وكو أنا كسيتنا أرمانج كرن أندامن وحطناها بشك جوان شارو نبي سوان نديارة مالباطن لشكل روش يعني بريا چند روشان لديركي الجندواري ديركي بون ده لكوباني بون نشار دكن كو نوتشين نراس لسر كورين خواب بيجن هاي دير في بريا هاي دي باكي چه دخوازه چه ناميان دقينا من سر كردستان بيش شارش جوا الفرج ديز بيجن برأيك كردستاني قشتيها لسر PKK تشتكي باش بو كردايتي نمالكي بس بوي مشكلة بو كردان يعني تسينوري
قندیلی بگره و داکه سلیمانیه و داکه شنگاله و دور روج آوای کردستانی دور سیمالکا يعني بس محاصرة اقليم دكي شروي وحيد ما يدجي بيشمرقا ودجي بنوالا برزاني ودجي بدكي يعني تشتك باش هك اميد نما يقو اف بكي تشك باش بكي غيري تبلهبيه غيري فتنه وبهورك يعني وك مساله بيجن يعني نفس ايديولوجيا عثمانيه وبان تركيه يعني او تجاري ناخذ كردكي باشا بس او كردي قو دمري جوان رباشا يعني كردي باش او كردي مري يعني شهيدي خد مرمر دهيلن وزندي خد جهنمي دهيلن اوه دو PKK بوي آلتك بوي دارك بوي امراضك دستي دجمن اللي ديجي قضية كردي يعني دبيقو ام PKK تاني نهيلن قو الشري بقوى ظالم دبي براسيجي دبي حمو كردي نتوا باريز نجتماع پرور او کسی سروی پروژه نتوی به هر چهار پرچه کردستانی دبیگو تشتک بیکرن جبور رای گشتی کردستانی و جبور دنیای گشی بدن خیانی کرن و اف PKK تمثیلا کردانا که ولو بناف کردن دجی کردایتیه جبور کردما بناسبن کرد بوری بکرن و سیاست کی گشتی لدجی حزب بیستان گلک سپاس شبو دکتر کاو عزیزی اندام کمیته نافندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس جو رشتر کنات جوانکی کردی روجاوای کردستان جبریا 10 سالان و پنابری امریکای بویه لوی دری کاری بو خوندن اخوا بردام بکه و دو باورنامهان به هفر جزانیگه ور بگره یکمین لسر آسا زانیگه خوا درکبه میرو کالو کو پنابرکی افرینیه باورنامه زانستن رامیاری و روبرنا بالا فروانیه لزانیگه که نیویورک ورگرتن جبر سرکفتن اوی جالی روبریا زانیگه و هاته خلط کرن میرو کالو کوری نافچه شرا به مالبات خوره لامریکای دیجی و کاریبو ددمک کرد در باسی زانیگه ببه و یکمین درکبه و خوناوی به بالا فروانیه ده بجیبو و کدا وستان خوا دید هندی من ده تورن جواکی ده بلاوون امی جوارا بوشنه پشتی دو روزان جهیمنی و آرامی روشه جارا کدن شهر و پفشون افبرا یپگی و گروپ انچکدار ده لگندوار عفرین رودان جدن خوجهی راگاندر کو پشتی 48 دمجمیران جه آرامی روشه جارا کدن شهر و پفشون تند و دجوار نافبرا یپگی و کوم انچکدار بسر حکومت سوریه دمکیوه لانیا گنده کباشین یا عفرین رودان ده انجام ده زیان مادی هاتن انجام دان بکو تانها زیان جانی جهر دو آلیان و ورنه دیار کرن و اشکره کرن نویزگاه جن و زاروکاتی چندین چالاکین جدا به هلکفت پیشوازی از سری سال نو یا 2022 لنویزگاه انجمن اجتماعی کردی سوریه لباجار قامشلو لدار خستن تیدا خلاطین جور به جور لسر زاروکان هاتن بلاف کرن جالی خوبه سامیا حسین انداما نویزگاه جن و زاروکاتی جارکره گوت کو مبستا ما جوی شاهیه ام که خوشی بخن ناوا دل زاروکان ده اميرة عندنا بحث بيجبر كيف تدخل الازهر وكاتب وان شاء الله الصلاه بيصير مركب وكل شيء بيصير ناوي وفيسا جينيف زاروكا إلو أمريكا رفي أهنجي رابونا وأم كيف كيتي خندلي زاروكا جبو صالانة بخير وخشي بسرواتي زاروكي مجلكي أستنجيدي تنين نمادرن مدرسة خو نماد في طنقايا هاني دبخادم كيفيتي خندلي وا جبو بشكي زاروك شاب بدوي روجا هاني آماده‌کاری هولیر پایتخت هریما کردستان ج سال نوره یا سال 2022 به دارن سر ساله و آلا کردستان کلا هولیر هاتنه خملاندن و پیشوازی لسر سال نو دینه
kirin. هولێر ساڵە 2021 بلهیا بارانê û mirina dehan kesan û rojên reş xwatir jê dixwaze û bi darên sersalê û ala Kurdistanê gala Hewlêrê pêşwazî û amadekariyê ji sala 2022 ra dike. Zeynep jineka bajara Efrîna Rojavayê Kurdistanê behsa rojên reş yên ku di ser bajarê Efrînê û xelkê Efrînê re derbas dibe dike û sersala nû li tevaya xelkê Rojavayê Kurdistanê li herêma Kurdistanê pîroz dike. نوفي من زينابة أج عفرينة ما أز دخازم إن شاء الله صار عجار لما خير لواري سر ملاتي ما تفاي لأني صولت شي دربوس بي بر صول كرعت بي وبأزيات بو ملاتي ما بر إيشي إن شاء الله صولتي أم عفرين أمن وأمان وگر جيرو أم جي وگرن باجاري خو ولاتي خو وكردستان جي وك باجارك يعني وك ديكك ما بو ام گیا ماگیا پارزاند امن و امان لفداره هاي خلکه ور پر باشنا پر رحم و انسانیه جم گندیو هاي سرساله و حمو پیروز به. پنابرکی خلک باجار عامودی روجاوای کردستانه بحثا ایش و آزارن سالا بوری لسر خلک هریما کردستانه و پنابرن روجاوای کردستانه جار که را کرد. بهیوین افصالا بی گلک خوش به و عالم تيدا روشهم باشتر بالصالة شوي صالة شوي جي قالك ملتي فيدا كردي هوليري قالك زررمن بون وازيد قياوان براسي بو او بارانا تالي خلكي فيدا قالك تعدلوان هات ام بهيفينا خداي خوا او صالة بي خوشتر بج ايصال وقالك ام دخوازن صالة بي ولاتي مجي خوش بام فقر الناف خلكي خوا نعم ملتي خوال الروج آفا براستي دلي ما بي خوش إن شاء الله ويصالك خيري بو خوشي بالسر ملتي ما بكامل نلسر ما بتاني السر خلقي روج آفا بعام والسر عالمي قشي هيفينا والله هولي ريجي خوش ترببو آرامي بو خوشي بو عالم بجين هر يك بجي مقصد ومراد خلفي والله سر صلاة وهميا بيروز پنابرکی روجاوای کردستان گوت ام بهیوینا آرامی و سقمگیری لدوره درست ببه و دو سال 2022 دا همی کس وگرن سر خاک و ولات خواه. بخو سال 2021 لسر ما فرتشكي ايشك وشاك وزور مديت يعني ما دخص انه ملاتي كردي عفريني حميد شكل كردي عفريني هبه ادغازم ملاتي عفريني جي روجي سال 2022 ام جي بفترن سو عفريني خو لا ارامي شبابه تشكي خو شبابه لان سال 2021 مثلا شويه تشكي نباشا سر ملاتي ما پر ايشاك دين پر زور دين تشكي ام بيد حاسين انا ملاتي راس ام لا بدلنا بس دلي ما بلقى ديابو الودري بو حاطاني مثلا نحن ام نكون مثلا ام دفكرن ام دغازن تشكي امان شبابه وتشكي خوش شبابه ام جي بفترن مال خو باش ببه در ببه وهنا يعني وسرسره وجيو بيروز به تفی هبونا ایش و آزاران هولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانê برengên kesk û sor û zer pêşwaziyê li ser sala Hezretî Mesîh dike û ji cîhanê re tekez dike ku Hewlêr cihê pêkvejiyana hemî ol û netewan e. Ji Hewlêrê Mehmûd Îsa Ark. Rawga Sûriya mafê mirovan hejmara qurbaniyên paşmayên şer li Sûriya eşkere kir. Wê rawangehê diyar kir ku di sala 2021 de di encama teqîna mayîn û bombeyên çandî ji paşmayên şer li tevaya Sûriyê bêhtir ji 241 sivîl ji wê hejmarê 104 zarok û 19 jin hene jiyana xwe ji dest danin. Zêdetirî 128 kes jî bi giranî birîndar bûne ku Praniya wan beşek ji wan jinin li gorî belgekirina rawangehê ya Sûriyê ya mafê mirovan di nav wan de jî birîndar hene 6 zarok û 27 jin jî hene. تماشاوانên birêz bi vê awayên giştin dawiya bultena xwe herşad û bextewar bin.